masi mana phajana exercise to bagi mong si aikoina kaya uda ba hai tare adai da di masi kitang yamna kitang reluctant oi ba hai gadra natragana kitang karheni apha apun ba man ba ama hai gadra mawon ta man kar ngang ge sakke tawge na khan ba thawta kitang akhoi gi yet ba man ba or phajin ba man ba tawganu haina thing ba man ba adum ba karim ba khara leibadongna aikoina ugiba ko kitang hesitant oiba adumba leader ama oina aikoina ugiba kitang reluctant or hesitant oiba leader moina hojikte nahan gi adu de man ngang da aikon sum aingonda feel do bani ko aina sum khalem as honorable chief minister se ma se phajana change tawre ngarang nahan tham mari mangang ki mamang thalerem ba honorable chief minister duga ngasi gi chief minister siga manadre hojik na mangun da pangal hapak ba adagi mangun da power authority se phajana exercise tawna ba aduge ma enforce tawna gi adum gi mangun da power ama backup ama mangun da happy rebra haina khalle ko aduna mana ngang thori bo numit hai krido numit ngasidagina numit taramanga ni phoki manungda akoi sing amsung tam ki manungda lo na ya da khulai sing pai ba miyoi singna masana yana pikhlo adu pikhal da tragdi kano ta makhoi mathakta hayeng hai bu matam silor bu kanda akoi gi operation tor bu matam da phargati akoi gi legal kano do action do akan ba stringent legal action lo khatan kingan numit to man phongdo ki ma ki mai thong hai ta re ko adu body language adu ma gi kano do akoi gi facial expression adu mayam de gi aikoina aina feel do ko as hana keno ki kitang hesitant or reluctant or leader de gi ngasi de yam kare hani akoi gi circumstantially adaptive akoi gi power da adum ba lak la ba pai rak la ba adum ba akoi keno ama oina hai ta re na ko masi akoi samna keno haibda akoi gi paradox of power ga na haibani ko power se sum pai kanda ahan ba power se pi bu matam da nang se power se kamai thong na exercise to ga apply to ga se khangoi bo mangsa aduga nang su iki ga ne ko hana adumaina adu amta power to keno da authority to nang exercise to ta bani na adu ba hai ba power sina nang ki mang da sum nang ki kut sum leibadong na sum torak laba adu ti ngasai gi keno ki akoi Otto von Bismarck na Germany akoi German philosopher man hairam ba adi power corrupts adagi absolute power corrupts absolutely kan haibadong adugi pot ka adu ne ba lakadil se adu saida akoi keno ki wa nati ko sida ai hoji compare to gi wa phum natri adugi matang se sa phatri haitare adu ju paradox of power hai se hana power se akoi na season of the kiramba adagi talamba singna ba po amba isa da kitang kar hani ningjing mangsing na ba po pokcharam do adu power si sum tawrak ta ba ya da ba phibam mayam ma sum laksalpa tapna sum matam do haurak pa gi matung ina adugi phiom do hojik akoi ke na da honorable chief minister se lakpa dong na tawre ba ko habidi ma power si yamna dictator sin na ne habigi wa phum adom da na se de ko hajari se habidi ma hojik power se adapt to ba impose to ba enforce to ba se haurak ka dawre ba ya ba adu ya welcome to ba akoi na welcome to adumai to bi dong habani da ado adudi tawrak ka ba power se mafam matam chana to bi ka dong ne ba ngasai gi hojik kano da akoi gi liangmai naga ani kano da akoi gi cookie kano singduna terrorist organization ani duni haibani ko hojik pause media mayam da ai na khanga haijab nate ai media ki kari ki report sing ai pajaraga haijab ne ba mangsa mada haise ke NFP ne KRA ne haris ni ada haire bisi ki akoi gi MLA nupi ani akoi gi amabudi deputy chief minister ne nemsakib ge ne yes with due respect how's honorable kanone deputy chief minister oidibani na asimaina deputy chief minister oidiba amta usit ta odan ngang khot ika kaina kana wona habi biya ba no with due respect hajaribani hoi mag protocol constitution karikara akoi law abiding citizen ina atmaina yam ka hena usit hoi da gi nga mo to jo sin ma se phatte ba ko adigi amana honorable MLA ne ba elected MLA ne ba ngasagi akoi gi kanu do yes Kim Neo Hangsing hawkip harise magi nupa du ne ba amana KRA amana KNP harise ado haiba loop organization terrorist organization ani se yaure makoina ni makogi ahoye khulai pai ba kadar yankhai mukna haiba ne ba siri de pokchi mayam se yauri singse hoi pokchi mayam ki report amaga khaje khena ba yai adubu generally mayam